Today, Holy Mass offering, speedy recovery for Michael Mojini, speedy recovery for Jenny Lasimbang, healing prayer for Joshua J. Striven, speedy recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius, special intention for Mariani Bong, Maureen Bong, Marilyn Bong. We also pray for the souls of Monjelin de Simon alias Angelin, Ferdinand Michael Koju, Robert Jamici Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Joanne E. Boswin, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Cornelia Anthony, Arthur de Simon alias Chester, Paul Robert Godfrey alias Paul Jomilon, Emily Jombin, Frederick Edmund Labunda, Michael Bong Kim Kiat, Sister Rufina Labangka, Josu Labangka, Clara Tan, Stephen Ginity, and all souls in purgatory.
Id nga ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datako om ikaginavan di kinaingan, om ikapisaan di spiritu tabitua, miyampay na Diyosu sa viavi. Om yampay sesubano. Tapinay ngavi kano mangakun do dosa ngavi datako, om kapapatonda no di datako sandi, da mamalamay di katapatan at taham lati tabitua. Mangakun zo, di kinaingan tawakas, om de Diyosu ay tapinay ngavi, do nakapamidoso zo kozo, id pamusavan ngaviku, id bos ngaviku, id nunu inaymaanku, id nunu iawku nangazanda memang. Maza nadahasaku, maza nadahasaku, maza nadahasaku tagazo kozo, itina pogi, dumokin siyan zo di Mary, i obitwa paintihombus hahangay, sa viavi di tasab om sangti ngavi, om Diyosu tapinay ngavi, do semambayang mentok dogo, do di Tuhan kinaingan do toko. Kiko sianan da, do di toko ikinaingan tawakas, mamahyong do dosa ngavi do toko, om mogawit do toko, do di kopasizon salajur. Tuhan kasianay no. Tuhan kasianaino. Kristus kasianay no. Kristus kasianaino. Tuhan kasianay no. Tuhan kasianaino. Kano sumambayang. Oy kinoingan tawakas kozo poimpasi salajur. Idi di kasianan om kavasian tohuod no. Umahib di kaunalan ngavi, om di hizab ngavi de sontob di makinsian diaw. Patungo o kasianan nu de dagay, de mamahyang de nunu o kalatan ngavi, de suang pemusaban sah, o manak de nunu i au katama de mekianu de sambayang. Maza di Tuhan Jesus Kristus zatanaknu, i mamamasi o mamalinta miampai diaw, idi kapisaan di spiritu tabitwa, kinaingan mentok so hihinay aiso kopupuson. Amen. Pembahasan mentadi profeta Joel. Mabos ituhan ditia. Pontingao no dio hosondi itinao ngavi, po zudono izyoho. Mamanau kumado di suok di Josapet, tumugad so mikau di id kepombisalaan dodeho, dodi saviavi ditinao po hihimput. Pasado isasad, i tomoton nan sakno, ikot no omongugok, no ponuno, i pomimipisan anggur, mahabay po, imimpun tagazo ngavi, no ikot ginazo do kalatan dioho. Mogihahapaw, o tinimungan tuhun togumu, idi suok do kapanantuan, tu di tadaw di Tuhan o somokno, idi suok do kapanantuan. Tadaw ombuhan humoum tumubong, i tombituan ngavi, managak do kiniong deho. I Tuhan gumuom mantad Sion, mamadadi di oho daw do ongo mantad Jerusalem, tavan om tanak matalok. Nga ituhan may o dumadi do susuton montok di tuhun ngavi daw. Iso uta tawakas montok di tanak ngavi di Israel. Dadi kopinsingi hokomay do izono ituhan kinaingan diozu. Mogigizon izion inuhu takavas tobitu aku. Jerusalem may o tizonon tobitua ay somay songkosuvazan do katatahib po bago do dumapas di. Ontok mikot inotadaw inuhu tangakavas popobubus may dohing anggur kavabago
Papahuzong may do susu inuho tongo sibo. Sabyavi tuvo babang ngavi di Juda do papahuzong may do vaig. Iso tobud sumimpuhak may mantad di hamin di Tuhan do mamuvaig di suok do akasyas. Ijip no po nga dumadimay do napogun idom no po nga kotogisan ay soguno sebab no di pangingimang tendamaan inokoymang do di tanak ngavi di Juda. Ibinubus deho do ipogun deho oza tay sohasa nga i Juda no po nga oizanan may sohihinaid i Jerusalem do so mulumul. Humusizo may montok di za deho ay so i do pohogoson do au okum. Monodo may ituhan do tizonon daw i Zion. I bos di Tuhan. Patawadan dari kinaingan. Kondos no izyozu itongo tuhoy i di Tuhan. Kondos no dari Yesus itongatuhid dari Tuhan. Laja ituhan pondoso no itana itisanda togumu ponsiko ono gavun tutuvong obasan daw tikon laja daw kotuhidan kotunudan. Kondos no Yesus itongatuhid dari Tuhan. Inuho tangakawas umana may do lihin idumbangan di Tuhan do sabyavi di tanah. Itavan ngavi papabal di kotuhidan daw, sabyavi tuhun ko kito do kabontugan daw. Kondos no dari Yesus itongatuhid dari Tuhan. Mimang babang oninavaw montok di totuhid, kandasan montok di kotunud o ginavo, imang no ondos izyozu i kotuhidan i di Tuhan. Panak no do kabontugan do dengan tobito daw. Kondos no Yesus itongatuhid dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Asanang no ngavi ikongo di bos di kinoingan tumanud mimozodi. Haleluya, 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 haleluya. Ituhan miyampai Diozu. Pembahasan mantad di abal tavasito bitwa sinuat di Luke. Tugan dari diau oi Tuhan. Di masa di Jesus mabos, sanguhun tondu paingamung di tinimungan tuhun tegumu, o pinapapuod do oho do sido, o minabos. Asanang no ipaganakan iminogantizan diaw, itu va kangkap ngavi sinusuvan no. Nga seminimba isido, nga hobi po sinanang di kongo di bos di kinaingan, tumanud mimozo di. Iabal tavasi di Tuhan. Hasan dari diau oi Tuhan Yesus Kristus. Tepne ko ngavi, iba duvo points of reflection teko pemundaman toko demontok do liturgi sabda bos di kinengan kosaban baino. Kaiso na pa nga koguman toko kiva pa iti tuhun ta Katolik sumano mamadandi di kinengan nung sengyan do katugubang toko do kasusan mabos toko do nung ohingasan zo nga
di tiato doonku. Mandarma zodo penabasangan, patakan ku ti tanakku, ugumo pa susubay, dandi toko mentok dikinengan. Nung ohingasan zoka. Nga, nung naman toko aham iti tabi ko ngabi nga, tamay mo toko do ohingasan. Tamay mo toko do natong buhui dikinengan. Sumano atoko opui manan. Inapagi tabi ko ngabi, ugumo gade, teko duvo, Jonis do tuhun. Kaiso na pa nga, nakongaw dikinengan, aw natumpasan. Nga ugumo tuhun, kampay na datoko, nakongaw toko di Jesus, om natumpasan. Inapagi nung agyat iti katumbasan datoko nga, kiva nagi pamun naman datoko, do mangarah di kinengan. Dumarit toko do Tuhan, Tuhan kabuat ini siya mau. Mesti kabuat. Sundungi mada daw tumbasan toko. Nga sumano, ondom toko, idandi di kinengan, the covenant di kinengan, kumartulong da Israel, you are my people, I am your God. Kamusta na pa nga, isiyaw na pa nga tuhunku, so na pa nga kinengan Diyosu, makinangaw, tumbasan ko na ka. Nga igal ni boss ko ditino, to sumano, gimana kita idandi da toko, manta diti, tapi ko ngabi, kalau no di, ibaguvay toko bago o covenant, teko pidandian, pengko, kozo iti, kalau tiada pidandian toko di kinengan, kamusta na pa nga, nasangan toko di kinengan, makinangaw toko di kinengan, o tumbasan toko di kinengan. Poin no pada kumuduvo nga agumo atituhon sangyan da kasamo dago Father akuo kono asihat kono salpa ka tok do covid ipogulo gyakon nga agumo boss te ka nasihat nga bidatuhon Father kau jangan buat ini kau jangan pergi sana kau jangan bikin ini ondobon ko nga Father zogya nung aku mo do ngawi diti nudi kelaja ko nudi to doon ko dihon nature as a priest musiga may tambuhay sumakit, mangohobong, umugumpi susubay. Nature na pa nga, koso mo na tuhun. Kon ka auzo o siya na ontok bago do COVID, kon ka auzo o siya na patay. Nga, inong intangan ko iti, nagati, boss bago di kiningan nga, nuno akano do kaun sikaan, da ginavo. Migalito sa huntondo, da tatanga dat hun tinimungan. Nakoto, on si kawi Bonda Maria. Kaiso, nakongo da bos di kinengan, umuduvo, minanodo, di penuhan di kinengan di daw. Nung intakan to ko posisyon ni Bonda Maria nga, sang sara na gisido. Manta di the visitation of the angel Gabriel nga, ano di sido, ay nakuto izo. Nakuto izo da pinhidi kinengan. O manuman to ko gisom, da kinapatawsan ni Jesus nga, asang sala ba? Bonda Maria. Tetapi, natumbazan. Iti na tanak, Jesus na po nga, matari kinengan. Nung aw ko tanado ti boss di kinengan nga conscience na padi mo na Maria nga no aw sikaw. Inapagito nakuha to non sikaw wiki ibon na Maria sabab sugutan ka bago iti nakongaw the boss di tasab di kinengan o minanodo di pinanuan do kinengan. Engkato ko nagi pengkota ko do on sikaw di kabasijan na to ko. Bagaimana saya boleh bergembira di dalam pelayanan dalam kehidupan. Mega lagi iditi natodo di Bonda Maria tu nakongaw o minanodo minimozo di penuan di kinengan. Kano tamay ko ngavi ita daw diti may to ko bago galing bos ko diti no may to ko inbogu bay iti kabonan da ko tay ko kahansanan ko tumasan da ko tu nakongaw to ka ngavi di kinengan natumpasan to ko da. Nga may to ko pagyato bago. Tu semono kadang-kadang do ausong ko agyat po. Kadang-kadang do ay biarlah orang lain buat. Teko nantilah saya buat. Teko mencabar to ko di kinengan kinengan buatlah untuk saya. Jadi ina pagitu nung nakongaw to ko, natumbasan to ko, todon to ko. Peko to ko kano do kapakasan diti. Kano no mikot di Jesus ded meja di karesti diti tu isidono imanuhung tapi mo da poingan pa da toko da papagyot to kutumbasan o monodo do nununopo ipenuan di kinengan da toko mantado diho da kana toko konsikaan gracia id kapasizon da toko.
Azok na Tuhan kinengan dosa pabibinangun masa do kavosianu nakatimusika di loti takon sadiaw tu bari tanah am kalaja dohongan ngabi datina Tuhun di madimay iti montak dagay di loti do kaposison. Azok kuno ay Tuhan kinengan dosa pabibinangun tumasa do kavosianu nakatimusika di hing anggur takon sadiaw tuba di gebas anggur kalaja dohongan ngabi datina Tuhun di madimay iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sembayang iti pinengawi da kahubukanku Diyos ngawi o tayo mo na da dikinengan itama tafakas. Tayo mo na da ituhan ikabubukan di kumano, montok ikasa ang kabantugan ni Mandaw, montok kamasyan at ako, kung di kamasyan sa gabi iglesia tabi ko daw. Tayo mo no ay Tuhan semambayang sikoy ikahubukan ngawi na todo di penuh ngawi nu amaza di ketapatan tangaham lati to bitwa ilamazon zam nyampai ketempuanan paing kalajak kozo kanangai kozo no do momogenop momongo di kalajak membitwa itombo do nonsi kauko do monabus dagai maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tuhan miampai Diosu Ang miyampai sunukan mo, poin savato o ginavongavi Diosu kung sabaton sa itingabi dari Tuhan. kana manak do kapanang katawadan ngavi dari Tuhan kinaingan datako. Pagtunod ang matuhid iti. Tatawa tapat katulad ang matuhid iti kalajak za kapamosisan sa tamay mo ang bidamanapo da manak diyaw do kapanang katawadan ngavi oy Tuhan tamata bitwa kinaingan tabakas kozo aisa kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumantad kosianan montok di ginaga dagay pinahuduk di sido o dausan di nakapok kasusu di hahangay maza di kinadaan do di salib pinagabas zikay di sido mantad kapatason miho o pupusan o maza do timinungag mantad di paimpatay minanak sido dagay do kapasison ay so kapupuson o mingkano miyampay tasab ngavi huguan tasab ngavi miyampay tikon lajak ngavi pamalintaan ngavi miyampay sang viavi di magigizon ngavi it syurga kuasa ngavi da syurga mazaw sikoy di hozaw kapazaan da kabantugan no miyampay ay so kapupuson mangazaw sikoy. Obitwa ituhan kinaingan, dakapasan nga bisyurga, taban ang tanan, napunod na kabantugan no, pasan kay nakabas koso, also sido imikot ingan dituhan, pasan kay nakabas koso. Ototapot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da sa viavi kabituhan. Itinapogi da di zono da obitwa ititak ngavi sumambayang sikoy maza da pasondot di spiritu nu miagal bahabaw umatu. Moy da ada di da iti ngavi da montok dagay di tinan. Omza di Tuhan sa i Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido, nasagak koza da siminuang da konda sa andaw. Minagano isido da loti, minanak da kapanang katahwadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti sa viabikaw, pangakano diti, tu itino itinanko, ipatakan may montok Diyosu.
idlahan miya gadi, untuk napungo imakan min sesedop, nano di sido isa savan. Insan po de minanak do kapanang katahuan ngavi, pinatak di sido kumadi makikia ngavi daw mosbos. Anua iti savia vikaw, panginom na mantad diti. Tu iti no isa savan di zaku, isa di batas kabavagu aiso kapupuson ipatunguan may montok Diosu montok togumo. Montok ada kepahiangan da dosa ngavi. Maina iti da keandaman dogo. Ui ketapatan taham lati do ketumbazan. Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman. Di kinapatazon kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti do kapasizon may sasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahuadan ngavi, danigitan sika diyaw do kapadan day dumbangano manumpuan day diyaw. Ahudok ko sa isikay do simambayang, dumagi do ditinan za di Kristus, o timong sikay na da, do iso maza di Espiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, pain tangkop id poto tangkop de pamagunan. Avitano jasido, dedi kapanuan da tuhur sakaday. Songovian miyampay di Francis i Pop dagay, i John i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Anda mo nogi ito pinay nga bidagay, inang kaodop idi kahansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kosyanan no, tayo mo no izyoho di ninavaw da vos no. Kasi nadagay sa via bisa mambayang sikoy, damiyampay di hahangay to bitwa merit tinadik kinaingan. Sancti Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tong bitwa, sa bebe isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kano si kinada di kavosian, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, daid kapasizon sa lajur, mangazo o mambantuk diyaw, maza di tanakno Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, di sido. Oy kinaingan tamata vakas, idi kopisaan di Espiritu to bitua. Savi-avi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok sohihinaid, ay so kopupuson. Jadi penuh di mamamasi, noog maza do kapangyaan pengkinaingan katama zikoy do mabos. Tamaza do isyurga, obitwa no ingano, mikot o kapamalintaan no, isabnu oy maan de tanah, miagal de ingano do isyurga. Takon dagay da traditi, o loti isa tasasamadan. Pahiyang sikoy hasa nga bidagay, miagal dagay papahiyang di santob mamuhasa mapandagay. Did kain basatan nga pagkapaso sikoy no mantad tala. Pagkapaso sikoy ay Tuhan sumabayang sikoy di mantad patitikid talaat. Katahuad no di manak do pibabasan itaraw nga bidagay, di mazari sa kaday do kasyanan no. Pagkabas sikoy na datamay mo di mantad doso, paintampasi mantad sa viavi kasusaan kinavo, demasa sikoy paingandad di kahansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Tui kemalitan, kuasa, kebentukan ko, ngadiaw na pagmamano, sabihinay. Ay Tuhan Jesus Christus, minabos dari apostol nga pino, pipapasan timponon ku Diyosu,
Pibabasanku takon ku Diosu, kada intong do dosa ngabidagay, nga do di kutumbazan di eklesia no, katahuad no, do manak do sido do pibabasan pisaan, katanudan men pahizap no, mamamasi mamalinta, mentok sohihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miampai Diosu tomoy mo. Miampai sesubana. Kano di magita taak da tanda do pibabasan. Oi domba dekinainan, menghidup kalidaw sang abi di pemagunan, Hosiana edai. Oi domba dekinainan, menghidup kalidaw sang abi di pemagunan, Hosiana edai. Oi domba dekinainan, menghidup kalidaw sang abi di pemagunan, Anmai sikoi do pibabasan. Intangai i domba di kinoingan. Intangai isido. Mangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abituana sentob hodin makan demi sesedop di domba. Oi Tuhan, kai sami padan da patut ko da sumusut di kaku. Ngapos nopo ibos, aminasan mai padudu boku. Tinan Zadi Kristus mogawi totoko dari keposison salajur. Ano sumambayang? Panak na dagay oy kinuingan tabakas koso, do oin vaguvan otogok zikinada, maza di sakramentum inotay moza, do inkano, do abahayu do nunu i akanansa,
maza di Kristus Tuhan sa. Katabian gugumompi di monanubus, savo di hahangai tabitua Mary, de diau pinatak di kinaingan. De diau pinahansan di Mary, ikut tempazan tau. Miampai diau na dadi i Kristus datuhun. Tabitua Joseph, didagai penagi, pakitanay diau sendi da sunghun tama. Abito zikoy de lahan do kapasison. Pakenuan zikoy de gracia, kapinsianan sinyo, umuhigay zikoy, mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miampai Diyosu. Ibalakat dikinengan tabakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa. Sumundat nada de Diyosu, tumimpon miampai Diyosu, so hihinaid. Amen. Buzuno id pibabasan, mangazaw di Tuhan, maza do kaposison Diyosu.